Abanyasudani babiri bishwe abandi 70 barakomereka ubwo ingabo zishinzwe umutekano zasandazaga igiterane cy'abasabaga ubutabera bamaganaga iyicwa ry'abari mu myigaragambyo yarwanyaga guverinoma mu myaka ibiri ishize. Umubare w'abahura n'urugomo rushingiye ku gitsina uriyongera mu ntara ya Kasai nyuma y'imyaka ishize imirwano yarahagaze. Muri Ethiopia abayisilamu ibihumbi bateraniye ejo kuwa kabiri mu rubuga rwo mu murwa mukuru Addis Abeba basangira ifunguro ry'umugoroba iftar kandi basengera amahoro mu gihugu. Abanyakameruni bahinduye igitsina bakatiwe ejo kuwa kabiri gufungwa imyaka 5 mu gihugu kuko kubonana kw'abahuje igitsina binyuranije n'amategeko. Ubunganira yabibwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa. Naho muri Nigeria abanyemari bavuga ko ibiciro byo kubaka bihenze. Abadepite mu kwezi gushize bavugaga ko amasosiyete 3 manini yiganje mu gihugu yagumishije ibiciro byayo hejuru.